Bayi ikaze inshuti bakunzi bacu buno muyoboro wa YouTube channel. Uyu munsi nje ngo tuganire ku bihugu 10 bikize kurusha ibindi muri Afrika. No kuvuga ngo top 10 richest countries in Africa. Turaza kugendera kuri GDP, no kuvuga ngo gross domestic product. Dore urutonde rw'ibihugu 10 bikize kurusha ibindi muri Afrika. Top 10 richest countries in Africa, tugendeye kuri GDP, gross domestic product, agaciro k'umusaruro wose igihugu cyunguka mu mwaka umwe. Duhereye ku gihugu cya 10 kugeza ku cya mbere, tunasobanura icyatumye gikira gutyo cyangwa se icyatumye gikungahara kuzamura umusaruro. Top 10 y'ibihugu bikize muri Afrika muri uyu mwaka bangiye kubibagezaho muri kuno kwezi kwa karindwi. Turahera ku gihugu cya 10. Igihugu cya 10 cyitwa Tanzania. GDP yayo mvuga ngo amafaranga cyunguka angana na biliyoni 85 z'amadolari. Ibituma Tanzania rero ikira ni ubuhinzi, ubukerarugendo bubera muri Serengeti ndetse na Kilimanjaro, ubutare ariyo gold ndetse na diamonds, umusaruro w'amazi. Igituma rero iyi Tanzania igera kuri urwo rwego nuko ifite zahabu, tanzanite, urusobe kamere n'ubutaka bunini. Iki gihugu kikaba giherereye iburasirazuba bwa Afrika. Iyo ni igihugu cya 10 muri Afrika. Genda cyitwa Cameroon. GDP yayo uvuga ngo amafaranga cyunguka ku mwaka arangana na biliyoni 95 z'amadolari. Ibituma rero iyi Cameroon ikira ni peteroli, gaze, ubuhinzi, ibicuruzwa bya koperative hari birimo cotton ndetse na cocoa. Ibyo gaze naturelle, amazi, ibikoresho by'ubuhinzi. Iyi Cameroon ikaba iherereye muri Afrika yo hagati, Central Africa. Igihugu cya 8 cyitwa Cote d'Ivoire, Ivory Coast. GDP yayo cyangwa se amafaranga cyunguka ku mwaka arangana na biliyoni 105 z'amadolari. Ibituma gikira gutyo, gifite cocoa number 1 ku isi, ubucuruzi, itumanaho, inyubako zigezweho. Ikungahayeho cyane ni icyayi, ikawa, kakao n'ubwikorezi ku nyanja. Aho iherereye rero ni muri Afrika y'Iburengerazuba. Iyo ni igihugu cya 8. Igihugu cya 7 cyitwa Ghana ikaba ifite GDP ingana biliyoni 110 z'amadolari. Ibituma rero iyi Ghana ikira gutyo ni zahabu iyo bita gold, amabuye y'agaciro, cocoa, ibikomoka kuri peteroli. Byo ikungahayeho rero Ghana ni zahabu, peteroli, imijyi ikura vuba nka Accra. Ikaba iherereye muri Afrika y'Iburengerazuba. Cyo ni igihugu cya 7 twababwiraga. Naho igihugu cya 6 cyitwa Ethiopia. GDP yayo cyangwa se urwunguko ku mwaka rungana na biliyoni 120 z'amadolari. Tumikira gutya rero iyi Ethiopia ni ubuhinzi, ingufu z'amashanyarazi, hydropower, ubukerarugendo, ishoramari ry'abanyamahanga. Ibyo ikungahayeho cyane ni ikawa, ubutaka bwera,
amateka n'ubukerarugendo. Ikaba iherereye muri Afurika y'Iburasirazuba. Igihugu cya gatanu cyitwa Kenya. GDP yayo cyangwa se urwunguko ku mwaka wawe ungana na biliyoni 135 z'amadolari. Ibituma Kenya ikira rero: itumanaho, ubuhinzi, icyayi, ikawa, avoka, ubukerarugendo, Masai Mara, serivisi z'imari. Ibyo iyi Kenya ikungahayeho cyane ni ICT, icyayi, ikawa ndetse na serivisi. Iyi Kenya ikaba iherereye muri Afurika y'Iburasirazuba. Ku cya kane cyitwa Angola. GDP yayo cyangwa se urwunguko ku mwaka rungana na biliyoni 140 z'amadolari. Ibituma iyi Angola ikira gutyo ni peteroli bingana na 90% by'ingengo y'igihugu cyose, gaze, amabuye y'agaciro. Ikungahayeho iyi Angola kurusha ibindi ni oil cyangwa se amavuta, gaze na diamonds. Iyi Angola iherereye muri Afurika yo hagati, Central South. Igihugu cya gatatu cyitwa South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo. GDP yayo cyangwa urwunguko ku mwaka rungana na biliyoni 400 z'amadolari. Ibituma iyi South Africa ikira ni imijyi yateye imbere nka Johannesburg, Cape Town. Ikindi ni ubucuruzi, amabuye y'agaciro, ubukerarugendo n'ibigo bikomeye. Ibyo ikungahayeho iyi South Africa ni platinum, zahabu, serivisi z'imari ndetse n'inganda. Ikaba iherereye muri Afurika y'Amajyepfo. Tugeze ku gihugu cya kabiri cyitwa Egypt cyangwa se Misiri. GDP yayo cyangwa urwunguko ku mwaka wose ku mwaka rungana n'ibihumbi 470 biliyoni z'amadolari. 470 biliyoni z'amadolari. Ibituma iyi Egypt cyangwa Misiri ikira kugeza kuri uru rwego ni ubukerarugendo, cyane cyane ahantu bita Pyramids na Nili, inganda, imari, amasezerano n'amahanga, ubwikorezi, Suez Canal. Ibyo noneho iyi Egypt ikungahayeho cyane kurusha ibindi ni ubwubatsi, amabuye y'agaciro, amazi. Ikaba iyi Egypt iherereye mu majyaruguru ya Afurika. Mwakwibaza ati igihugu cya mbere muri Afurika ni iki? Nicyo ngiye kubabwira, cyitwa Nigeria. Nigeria nicyo gihugu cya mbere muri Afurika gikize. GDP yayo turaza gusanga irangana na 510 biliyoni 510 z'amadolari. Ibituma ikira kuri uru rwego ruyigira iya mbere ni peteroli, gaze, ICT, ubucuruzi bukomeye, ubuhinzi. Ibyo ikungahayeho iyi Nigeria ikungahaye cyane kuri oil, amavuta, gaze naturelle. Abaturage benshi bakora kandi bagakora cyane. Ikaba iherereye muri Afurika y'Iburengerazuba. Iyi Nigeria iherereye muri Afurika y'Iburengerazuba. Icyitonderwa: GDP si amafaranga abantu bafite ku giti cyabo, ahubwo ni umusaruro w'igihugu cyose. Hari ibihugu bikize ariko bifite ubukene bwinshi mu baturage nk'uko bigaragara muri Nigeria. Ibi bipimo bishobora guhinduka buri mwaka bitewe n'ifaranga, ubukungu bw'isi n'ibiza bigenda bigaragara. Ndabakunda cyane rero. Icyo twagarukagaho uyu munsi ni ibihugu 10 bikize kurusha ibindi muri Afurika tugendeye kuri GDP. Nabibasobanuriye gross domestic product cyangwa se agaciro k'umusaruro wose w'igihugu
cyunguka mu mwaka umwe. se barashaje bajyanye agahinda ko gutana. Like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro bikwirakwire kandi bigere ku bantu benshi. Ciao. Uzagira ugaruka bariyo.